Dear Mr. Lonely. Manong Leroy, nayo naman dito pang tuition ko. Kurang tuwintad ni Nanang. Pangalaak nga iti kwartak. Amumat, 2 taonan anang rekap ti pagtrabtrabahwak idi abar. Kurang pa iti 1,000 to'y pagbayad ko iti eskwelaan. Bayam, siya kung timapan mangibagak ni Manang. Mapanak itamat laeng. Agbayad ako ninton bigat, Manong. Wen, katinton makasubliak at danton pagbayad mo. Mano aya ti kurang di pag-tuition ni Junior? 1.5 ka no. 1.5? Sige, ada 1.5 ko ditoy. Ipabulod mo na akin kwa na. Siya kung timang bayad no adda trabaho ka. Ha, apay, aglukatan di bar apag trabtrabahwak. Barang awan pa'y matawag da kanyak. Kat kasano nga rod ang makabayad ka ngay? Bayadak to. Umay kalaangan agluto inton birthday jay kaanakam. Sino aka anak ka? Ni Joyce, jay buridak ko. Ay katuna. Umayak agluto. Tay sulangan, tipan nakabayad ko. Adun to ti umay abisita, kabailam ti agluto iti ado? Anya kat ni Manangan aya. Siyak tikok idi ijay bar. Ay, kunak man no waiter kalaang ijay. Siyak pa'y idi tikok. Isungam mo, ti agluto kadag iti espesyal a putahe. O sige, panakatangdan mo to nga rudon, dahito itad ko kan kaawan 5. Oh, 1.5 day ta. Saysayatan ti pa nag-eskwilam. 1,000 lang ti daw dawatak, Manong. Ninayo na kun tapno adalawans mo. Agyaman ak, Manong Leroy. Nagsingpet ka talaga, Manong ko. Ipakitam to titis paper mo kanyak. Tadyak kayat, ti pasang awa. Wen, Manong. Nangaton to ti pakitaken ka grades ko. Ay naibos ni Sagana. Kurang ay, naimas ka no ti panaglutom, Leroy. Kunak tumat ngamin kan Manang. Chef da ito'y kasarsaritam. Inton anniversary mi ka ni Manong mo, si kanto manon ti agluto. Ay katuna. Ay, talaga nalaing kang agluto, ading ko. Ay katuna, Manang. Ni, umawawag ti bus mi, Manang. At dan sagit di good news Mabit lang Manang. Song bata ka. Sige. Hello, sir. Hello, Leroy. Kumusta kan? Mayat-mat, sir. Adak ita dito ayan ni Manang ko. Ada ka din trabaho, mita? Awan pa'y nga road, sir. Ururayak amang lukat tibar mo. Planok nga ron nga agpamanila ak. Tay jayak nga agtrabaho. Saan ka na mapanijay? Sungay mawagag. Tay bagagkan ka amang lukat manan, tibar. Puno, sir. Mangala ko iti kabarbarong staff ko. Ngam sikat ikayat ko. Takabisadom amin. Amumunti alaramidam, uray saan ko nga ibaga. Agyamanak, sir. Umay kanto inton bigat at tagsarita ta. Uwan, sir. Umayak. Wow! Insuot mo manenday ta nakasilsilang sapatos mo, Manong. Ken, ayos ta por mama. Kaslamapan kag trabaho ijay bara. Katwan mat ngamin. Mapanak agtrabahon. Ha? Manglukat manen ti bar? Wen, inawagan nak ni sir. Manglukat kami manen. Kalpasan ti 2 tawen, nagrikap na nga po iti COVID. Wow! At damanen mang tadi ti allowance kon. Agtal na ka man. Diyak pala nakarugrug iti trabaho ka. Daw-dawatan na kon. Bagay mo day ta suot mo, Manong. Nagpurma ka dita. Bagay ko ka de. Makaasawa ka mat siguron, Manong. Lakaya kon. Awanan ti mangayat kanyak. Imposible nga awan. Iti dayta kinatarakim. Maragsa ka nakmanen na makakita kan ka dito'y bar, Leroy. Uray siyak, sir. Maragsa ka nak ngagsubli. Kita, impapintur ko da ito'y uneg. Tapno kas labaro. Kan ninayunak pa dagiti lamisaan. Huwag nga road, sir. Madlaw ko katlimawa. Anya ti kayat mo a duty. Mabalinak mat iti graveyard shift, sir. Ano day ti kayat mo? Sikat ti matungpal. Thank you, sir, Tainalanak manen.
Siyempre, kasapulak tinagaga takaskan ka, Leroy. Adamot ng trabaho. Kasanon nga di anniversary mi ni manong mo. Ket ag anniversary kayo lata Awan ti agluto. Amo mo ta si kalaang tinamnama nga agluto, Leroy. Mabalin mat nga agpakada ka ni sir. Ay sigurado ka, adun dagiti na imbitara ka bisita. Saan ang mabalin ang maipospone ti anniversary mi? Saan na maipostpone, manang? Sigurado wag day taken ka. Mangnamnama aken ka, Leroy. Rabina, mapan kag trabaho, manong? Wen, night shift ak ita. Isumat gaman nakasukat ka. Ket naka-review kan. Nalpasan Maturog kan. Saan ka na makichat-chat pay? Dakas ka diti makichat iti balasang, manong. Siyak tupay, awan pa'y asawa na. Sikan tulakit din ti maki-girlfriend. Diyak kaya ti maitulad kan kaalakay abaro, manong. Nagkunakan ka alakayak abaro. Kat, lakay kamatan abaro. Manutitawan mon. 35 mon. Makabiro kak tulat ta. Ay na, kung naklakit din no saan ang may bus dagiti customer tayo, sir. Huwag nga ron. Makainan na tayo umatahin. Hagtugaw ka pa itay pa nga man nga agserve ka. Nagadu a customer tin servam. Wen man, agtugawak man pa'y. Huwag gayam. Asino da dyan nakatugaw ijayigid? Ay, customer tayo dayta, sir. Nabartak. Anya? Adda ka di kadwana? Awan nga rod, sir. May sana ngay may ditoy. Nagorder iti ara. Ita, nabartakan. Ay, nakadumugan ijay lamisaan. Kat mang rikap tayon. Ingka kasarita na asa. Wen, inak kasarita. Sikapay lang timak mo dito'y counter. Wen, sir. Ma'am, agriin ka kuman. Mangrikap kami ngaminan. Sika lang tinabati a customer mi. Mangrikap kayon? Nagsapamatan. Ang gordera ko mapay ti arak. Kaya ko pa iti uminom. Pasensyahan, ma'am. Ngam talaga amang rikap kami. At parbangon ngaminan. Gasta ka di. Napartagak matan. Kasano akam makapag-drive. Awan ka diti kaduam, ma'am. Awan. May sa may. Nakaparking di kotse di taruan. Ato'y titulbak. Kasano nga tanda ito mabitlaan, ma'am. Awagak ti busmi. Turo ko man pa ibasi. Nabarda ka talaga. Hello, sir. Adda ka di problema di tabar? Adda ngamin babae a customer ditoy, sir. Nabarbartek. Kat saan na akabalan ti agawid. Adalugan na. Ngam, amangan no adadagas ang mapasamakan ko na no agawid nga agmaymaysa. Amom ti ag-drive saan ka di? Wan, sir. Itulod mon. Damagam no sa dino ti address na ta itulod mon. At dapay mat siguro pagluga na ma-jeep nga agsubli. Wan, sir. Sige, sir. Bye. Ato iti kompleto nga address na, sir. Dito iti pangitulodam kan kwa na. Asinig matlagayam dito iti balayda. Mitch ka no tinagan na. Mitch. Imbaganakan ka. Wen, sir. Itay dinamag ko ti address na. Sige. Itulod ko pa'y laeng. Sikan ti agbantay dito Katapaman na makasubli mangrikap tayon. Wen, sir. Nagsingpat ka matan. Anang itulod kanya? Naibagam ka din tinagan mo kanya? Ha? Siyak ni Leroy, ma'am. Leroy. Siyak mat ni Mitch. Apay nga agin inom kang agmaymaysa, ma'am.
Kaya't mo amamuan? Sanan, may stress ka lang. Saan arumbang, amapan ka agin inom ngagmay may saka. Delikado para kan ka. Sino nga ruti ayabak, ha? Jay asawa ngawan serpina? Babairo? No kasta, agbarbartag ka, gapulaan kanila kay mo. Tiyawan, bain. Nagadug kayam ababae na. Agsangit ka magtayan, ma'am. Oh, atoy, panyaw ka. Amom, imbati na kanyang dagiti talungan nakmi. Tiyawanan ba'y na babaero? Ma'am, dandanitan makasangpat iji balayo. Sika, baro ka kadipay, ha? Nagnervyos kan samatan. Iti saladsad ko kan ka? Ha? Leroy? Manong Leroy, agreeing ka. Ada bisitam. Sino? Ni Manang, kaya't nakakanwa ka sa Rita. Sige, ibaga, taumaya kon. Agap apura, sumrek ka nun iti trabaho na. Leroy, Ah, di magasak laeng. Urayon nak ni Manong mo ijilugan. O anya ngay, intun umay asaba dun di anniversary mi ka ni Manong mo. ayaw na niya. Namnamaan da ka nga umay agluto. Wan, agpakada ka ni boss. Umay ka nga umay Hindi, kaririing bunsamat. Wana, night shift ak nga minita. Kasta sige, ituloy mo nga rudon ti maturog. Tamapanak matan. Nasayata si Mangpot kan sir. Adagur uray kan ka. Sino day tangagur uray kanya ka? Malagi mo ka din ni Mitch. Mitch? Diyan ngay babae nga intulod mo iti balayda. Wan. Apay, adda ditoy? Nabartak ka di manan? Saan mat? Ada ijayo. Itay nakapay nga urayan. Napintas gayam no saan anabartag. Madlaw anabak ng ababae. Ala, tainak ka sa Rita. Hi, siyak ni Mitch. Siyakmat ni Leroy. No, malagip nakpay. Apay kit din asaan ka amalagip. Sikatin ang isalakan kanya. Saan kamot nga insalakan? Panunotam lang nga no nadisgrasya ak iti day ti arabi. O di awanak ko maitan. Kasano nagiti anak ko? Ayunan niya. Ang pasensya ka na. Naka-duty kita. Ano kayat mo? Umatindar ka iti wedding anniversary damanang ko intun Sabado. O sige. Sa dino day ta. Ibagam ta umayag. Leroy, asino di babae akadwa nga aglutluto iti kusina? Italaang amakitak day jaya. Ni Mitch day jay, gayam ko. Nalaing kadimot nga agluto. Nagtrabaho gayam, ka-chef iti kadakalan na restaurant iti Manila idi. Napintas. Gayem mo kadilaang talaga? Wen, gayam ko. Mga no isik-sikretom laang kada kami, Leroy. Anyo kumati sekreto ka. A girlfriend mo gaya man day ta babae. Naragsakak itangal daw. Amom no apay. Tapay. Kabaulak pa'y matgayam ti agluto. Kunak no nalipata kon ti agluto. Si Mardang ka na nagtrabaho, idi nakiasawa ka. One. Gaputa nagbalinak a full-time housewife. Ngam kabayatan gayam anilakay ko kat agtrabaho para kada kami. Naduma-duma matgayam dagiti babae na. Day tati Jack Tupulos aramiden, no siyak ti mga asawa. Agbalinak to anasing pat, kan loyal nga asawa. Awan ka di pa'y asawam? Baro akpay. No kasta, single ka pa'y aging gaita. Narigat nga minti agbirok iti babae, nga ayatan iti apanawan. Katsyak,
Di na kadi kaya, Leroy? Kunak no ang awlaeng ni Mitch Dayjay, Mr. Lonely. Panagkunak at ison tinangarem kanyak. Ket natiliw na, to'y naatap a puso. Dinak sinardengan, agingga adinak na pagwen. Nagkasar kami, tasaan damit gama nagkasar, iti sigod, akadenden nana. Dahito'y man ti kapadasak, to'y pagayam mo, Leroy. Agyaman ak pagayam Leroy, iti dahito'y apakasaritaam. Adu at talaga dagiti saan tayo anam naman na pasamak iti biyag tayo. Ket sapay la ko ma, tasalwadan nyo ti relasyon nyo. Tapno mas tumibkarpay. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ni Pagayam Leroy, iti probinsya ti Isabela. Tampok dito'y drama tayo. Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailingad itinagan na Lester, manipod syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Narigat gayam ti agdarasudos nga agdesisyon iti maysa a banag. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Lester. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Naminado ka di nga ibagakkan ka nga awan babaek. Ape nga ipilit mong adda. Kayat mo ta ipaypaysok, tapno adda sirbi na nga ako saranak, ah? Nalaing kakit di nga agrason, ah? No talagang awan babaim. Baliwam ti bar a negosyom, tapno agtalnamatan ti panunot ko. Apay adinak maawatan. Nagmayat ti negosyok. Narigat ti mangrugi manen iti sabali a negosyo. Nang runa, ket dakkel ti magasgastos ko iti dialysis ni papa. Mabaling ka mat atulungan. Nang runa, tanarang ay matan ti negosyo ka grocery. Maminanok ka di nga ibagakan ka. Ati agtaod iti grocery, ket ibang kom. Tapno adda ornong ta. Saan mo nga amo no adda emergency to apagkasapulam iti kwarta. Ket iso ti usarin ni Cristel nga agadal. Tasyak mo ti makaamo kadagiti kasapulam dito'y balay. Ken kadagiti bills. Talaga asan nga agtal na ti panunot ko. No kasta nga adda kan iti bar mo. Talaga kadingawan panagtalag mo kanyak. Day talang ti dawdawatakan ka. Ti panagtalag mo. Saan na ka mapabasol? No manugot ka ngamin iti kayat ko. Awan ko mati pagapaan ta ita. Di mo ipilit ti kayat mo. Tawan ti dakas nga raramida. Madin sakit di manan timod mo ita asimra ka. Inong tammanan ti may sa waiter tayo. Nagapa kami manan iti asawak. Ipilit na so katak ti negosyo. Napigsa ti atap na nga babaik. Si kamot amis mo ti makapanagdag nga awan babaik. Ayabam ngamin dito, ita ipashare mo. Itikas na makita ng awan babaim. Di nangarot kaya. Mapuyat ka no. Gan sigurado ka no nga ilamang ko ti babaik na umay dito eh. Ay, talagang harot asaan kayo nga kinkin na awatan no kasta. Mapuri-pura na ka talaga. Jack mabalin nga ibatan da ito ang negosyo. Kaputa iso ti pagtataudan ti gasgastusan ka ni papa. Ay na partner, kasarita ba na yung bagtasawam? Saan ka makiap-apakan ko na? Iso mo ti raramidak. Ngim na uma akon. Kanayon ngamin ti panagsubang mi. Apaya dito iti nagdiretso managawi diho. Nagapa kayo kadimanen kini Jean. Talaga di nakpagtalnain. Ipilit na ti kayat na. Anya nga tanupat gamlaeng ang tikayat na. Iti kasta, agtalnamot ten. Siyak ti padre di pamilya, papa. Siyak ti masurot. Saan nga iso? Kano pinatgat tikid daw na. Kaya't asawan da ita nga adda aramid ko.
Maawatak mati asawam. Saan ngagtal na ti panunot na? Gapo iti klase ti negosyo. Ang awan aramid ko, papa. Awan hilig ko iti babae. Kasmat ka na kayo. Dahil di lang mamatinagbalin ang babae iti biyagyo. Nga oray na sapa na tay. Saan kayo na nangas asawa manen? Ang sana maawatan ti asawam dayta. Kurang ti panagtalag na kanyak, papa. Nupod nung ay ayatan nak. Agtalag ko makanyak. Oh, makitam? Anya manan nga oras sa nagawit ka? Siguro, nagapo ka manan iti babaem. Kasta kadilatan ti panagkit-kitam kanyak. No kasta, song batam ti salutsod ko. Sa dino ti nagapuam? Naggapuak iji balay da, papa. Uray awagam. Anya nga oras anapan ka ijay? Kalpasan ti trabaho. Apay, anya ti ginagaram ijay tanapan ka? Siyempre, kinumustak. Dakes ay abisitaak ni papa. Adda ka din bagak adakas. Sige, inakon itisilid ko. Takayat kon kaginana. Bumangon ka ditan. Adda chat ni Layla ka sosyom. Adda ka no sumangpat nga istaksyo. Katdwa kayo ang mangawat. Iso ang masapa kayo asomrak. Sige, bumangon ako. Talagang alisto ka no day ta ka sosyom ti agchat. Saan ka di amabalin nga isulangan ti mang receive? Anya ka kadi. Kasusyok nga rod. Iso arumbang lang adwa kami. Pati ni Layla pag silosang pailaan. Anya ti amok nga no adda milagro nga aramidan nyo? Unay kamatan. Tila pag silsilosa ma. Ngala. Engka kiti agdigusan. Taor-orayan na kan ni Layla. Ay na, nagdakkel ti sales ta itang bulan. Masapul nga ag-celebrate ta. Saan lang ang aga po ta dakkel ti sales no di kat birthday ita. Ibagpaikin ka ata malagip mo a birthday. Ti asawak nga eh. Di na pa'y malagip. O sige, kastoy ta aramidan ta. Agawid ka nga umuna iti balayo. Rumwarta inton lunch. Syakti taya, treat ko para iti birthday. Ay day taman ti kahit ko. Libre. Okay, agredi ta nga rodan. Tapno masapat ta makaawid kat maiturog ta tayo. Nariingak nga awan ti asawa ka. Talaga at di nakrining sakbayan na pa ni ti grocery na. Talaga nalipatan na akasangay ko ita. Ay, talaga nga awanan makitak apanagayat kanyak ti asawak. Kat gapo dahi ta iti panagat atap na nga da babaik nga uray awan mat. Umawawag ni Layla. Hello, Layla. O anya ngay, matuloy ta ka din. Adda time mo, wano adda lakad yung kinibakat mo. Simrak ti asawak iti grocery na. No kasta, matuloy ta nga ag-lunch. Wana, ala, agsawarak labit. Sukunan ka dita pag nanaadam. Okay, urayan ka nga rin dito eh. O sige nga Rod, mabiitak lang. Adalat na akanayon ti tao iti dayto a restaurant niya. Talaga nga min an naimas ti luto da dito eh. Italaan na ka umayak dito eh. Sa anak namin arumrumar. Balay trabaho aklaan. Among ka din no asino tinangisuro kanyak iti dayto a restaurant. Asin? Ti boyfriend ko. Kamodyanan na. Nailawaan mo mutlaan na ibaga. Kunak man umabakatan ka balasan. Sobra mo day tapa ng bulim kanya. Ha? Kayat mo, ta ibabawik day to treat ko kan ka. Kasi kamot lang ti pagbayado. Uy, joke lang niya. Angem, ragsaka na parakan ka. Angem, abaya di mo yam mo kanyak ti boyfriend mo. Am-am muna kan. Kanayon matla ang ijay bar. Yam saan mo ngam-am mo. Di ka madanagan. Yam-amok tumatlakan ka. 20 order yo, sir. Ma'am. Thank you. Nagado mo ti in-order mo? Siyempre birthday nga rod. Ngam sakbay amangan ta. Kantaan ka pa. Ha? Happy birthday to you.
Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Agyaman na ka, Layla. Kunak tupay kat apod no ti atap ko nga da babaim. Ah? Itay pa'y aboy buyaak ti kinaragsak yo adwa. Anya ka diti sa umnitan. Di mo ka di mabigbig ni Layla? Saan ka makapagulbod kanyak? Gaputan nakita ti dua ang matak nga da babaim. Jin, saan ka ko mga agiskandalo? Intrit ko lang ti asawam, gaputa kasangay na ita. Arumbang kumaasi ka ti mga ramid. Ngamanyangay tar aramidam. Oh, asino dagiti kakadwam? Imbes kumaati asawam ti kadwam itatakasangay na. Wano? Nalipatam akasangay ti asawam ita. Ah, Ay. Napukawan ti ganas ko amangan. Maala, da kayon ti agsango amangan. Taday ta kumamot ti rumbang. Sige, Lester, mapanak pa'y. Kat happy birthday manan. Lester, sorry ha. Saan ka kuman nga gungat kanyag? Ado lang ti pampanunutak. Iso nalipatak ti kasangay mo. Anya di pang panunutom. Tikadat babae, kasjay? Nakunakmatan kan ka. As saan ang mapukaw iti panunot ko dayta. Gaputas saan mo akayat nga i-give up ti negosyo? Apay nga min apagpupudutam ti negosyo. Sige, asino dagiti kakadwam? Adda lalaki a kakadwam. Amangan kit di ano, sikati adda lalaki na? Anya? Awanan turungan dahi ti relasyon ta. Iso anasay-sayat nga agsinatan. Ah. Ag-file lang iti annulment. Anya? Sige! Aramidam! Asino ko matibot-bot nga? Agyaman nakta pinatgam ti awis ko, Lester. Kadwak ni James, ti boyfriend ko. Honey. Among matin ti kasosyok, saan ka di? Nice meeting you, Brad. Kanayon ka makita ijay bar. Yan, sanak siguro ang malasin. Gapo iti kinaado ti customeryo. Nice meeting you, Brad. Imbag man, tadi na pagsilosan. Sa anak asiloso, Brad. At pa nagtalag ko kanilayla. Pinarigat na kanagaram kankwana. Iso nga itatasinong batan na mabuta nga ka mga pakankwana. Tama nga no i-break na. Maragsa ka para kan kalayla. Gapot na nakabirok kan iti lalaki, apud-pud mo ang mangayat kan ka. Iso nakipagkita kami kan ka. Takayat mi ama ka sa uti asawam. Agpalawagak kan kwa na. Tapno saan yun nga ituloy ti annulment yo. Saanin arumbang nga kasauyo. Gapot at ti desisyon ko. Kat ituloy ko ti panaganal mi. Naumak mo tin iti ugali na. Ngam partner, amangan numabalin nyo pa yung urnusan ti amin. Nakapag-desisyon ako. Kat saanin na mabaliwan dahi ta. Daddy, apay aman manuka magtan nga gawit iti balay. Pasensya ka niya. Kasapulan kami ni Lolom ti kadwana. Iso nga, ijayak pa lang nga agnaan, ha? Kasta ka di? Okay kayo kadimot lang ka ni Mami? Basta dahil iti tandaan. Ura niya ti mapaspasamat. Saan ka baybayan? Basta ti panunutan. Kanayo naklatangad na dito'y para kan ka. Itad ko amin nakasapulam. Uray sagpaminsan na makita na. Gapo tabisi ka kanayon. Sige, Daddy. Basta ka na yun na kami abisitahan ka ni Mami, ha? Promise, iha. Kanayo nak nga umay dito'y. Tapno kumustahan ka. Ha? Syaklaan, Daddy? Ni Mami nga'y. Uwan. Uray ni Mami. Ito ta nagsinatan. Di na ko maparita namang pasyar iti anak ko. Santo amaliklikan na kanayon ti umay ko dito eh. Gapot marigata nagpailangan magilawlawag iti amin ka ni Cristel. Okay. Nawaya kalatang nga umay. Anyaman nga oras akayat mo.
Kaya't ko anasaya at lahat pa nagsinat ha. Awan gura iti tunggal maysa. Diyak kaya't ang makita ti anak ta, nga ginginura ta. Okay. Di mo baybayan ni Cristel ha. Awagan naglang no kasapulam ti tulong ko. Okay. Awan ka din sa baling ay sungbat mo. No saan nga okay. Anya nga rod tinamnamaam nga ibagak? Itatanawayakan. Aramida mo ti kayat mong aramidan. Oray sika. Nawaya ka mo't iti kayat mong aramidan. Awan pa'y plano ka mga asawa manan. Naditigra akon. Kunak man no napagsaritaan ta day tabanag. Nga awan gura iti tunggal maysa. Okay. Pasensya ka no nakalipat ha. Nakaturog matlaangan ni Cristel. Mabalin mo ti agawid. Owen. Kanyalakid din ti anak ko. Narabyan akon. Tadinakmat ngamin palubusan nga agawid. Mailiw kan ka ti anak ta. Isuasaan na kaapalubusan. Ni, kalat matan ti panagtudo na. Simang patsamat ti mapaspasungadan a bagyo. Tinasayaat. Pasardengem pa iti todo. Sakbay nga agawid ka. Delikado iti dalan. Nag-brown out matan. Dito ikan ang maturog. Delikado iti dalan. Saan mo nga ipili ti agawid? Awagam laangan ni Papa. Tapno saan mo't amadandanagan kan ka. Apay kas lamabainak paten apo masyarmanan kada Cristel kan Jean. Kalpasan nga da napasamak kada kami iti day ti Arabi. Makabulan ang tinapalabas. Ngamjak pa'y pimasyar. Makunak nga dapay la panagayat ko iti sigod nga asawak. Kasanon, kat nagsina kamin. Ni Jean ti umawawag. Hello, Jean. Imawagak. Tadanas kan amamwam. Anya day ta? Nagbunga tinapasama ka data. Itinaudi ayo umay mo diti balay. Masikuga. Anya? Aging ita, kasday pala ang ti set up me, Mr. Lonely. Sa anak nga agnanad iti sigod abalay mi. Nga oray masikog manen ni Jean. Makipagnanaed aklataki ni Papa. Ket sa anak ang makaikadeng nuan niya ti rumbeng nga aramidak. Bastar aramidak latta ti pagrabangak. Tuy pagayam mo, Lester. Lester pagayam ko, agyaman iti daytoy apakasaritaam. Ket ti makunak, agsarita kayo anasaya at kini Jean. Nuan niya ti kasayaatan nga aramidan nyo. Gapo iti panagsikog namanen, kayat naasawen, agin innayat kayo paylaeng. Urnusan nyo kitdi ti relasyon nyo. Tapno naragsak ti pamilyayo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan. Ti pagayam nagpailinged iti naga na Lester, iti syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Samir Chanfing. Musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay kanbiag ita kat manipod. Iti pagayam tayo nga agnagan iti lolit adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Marigatan kamin iti panagbiag mi. Gapo tasadot nilakay ko nga agtrabaho. Bueno papagayam,
Intay dinggan di pakasaritaan ni Lolit. Dito'y drama tayo. Dear Mr. Lonely. Anya, agsardeg ka nga agadal? Kasanulangan tibiyag mo no di ka matagadal? Diyak kaya ti rumor dito balay, mami. Amangan no papanawin nyo ni Marvin. Ipatay ko lakit din no papanawin nyo. Anya? Anya nga ron ti kayat mo mapasama kitibiyag mo? Ti makiin-in narakoplatan kan kwa na iti inaldaw? Ni mami man. Kayat da ka apagadalan ngam di mo mat kayat. Awan ti pabasulam iti udi na, no di si kamot laeng. Pampanunutan mi ti pagsayaatam ngam di mo mat kayat. Diyak mayulo ti agadal, mami. Nang runa no awan iti danak ni Marvin. Taan niya lang arudan ti kayat yo. Papakpakan kayo laengan di ti balay. Insapulak ni Marvin iti pakitaggadan na. May sa helper iti hardware. Ngam dwala nga aldaw na nagikatan. Naimbag kumamot no nagagat iti balay. Ultimo agdalos iti ruot ni taparaangan kat di na pa'y maaramid. Mami. Nagposkol ti rupayo. Dagiti kakabsat mo, nagagat na nga agadal, kan nagagat na nga agtrabaho diti balay. Idento tada kayo, di kay pa'y agsagad no jak ibaga. Nagpadaan nyo ka ni Marvin na asadot. Lolit! Ilukat mo tayo ridaw. Lolit! Apay ka di, mami. Anyayater aramidan nyo. Imalaldawan ang nakapupok kayo dito silid. Apay adi kay rumwarta tumulong kayo ti trabaho dito balay. Wanan, di kay ungat nga ungat. Day talamangan ti amo yung aramidan. Ala, ingkay tumulong ije kusina. Ayan ti asawam. Apay sana tumulong dito kusina. Iso ti mang bantay kini Junjun. Kasi akong ti tumulong dito kusina, mami. Apay asaan nga iso ti umay tumulong. Diyak pa'y makita nga agtrabaho dito balay. Sipod nagnaad kayo ditoy. Mabain lang amin, mami. Mabain? Wano talaga asadot. Mami. Anya later aramidan na. Di na kadto pa'y matulungan nga aglabay ti kawasyo. Bambantayan na nga rod ni Junjun, mami. Kat si kalaaminan ti patudunan na. Di nanto pa'y mabantayan ang naimbag ti alikotag nga anak yo. Nat nagpay ti agdaan. Kat nagasgasan ti muging na. Di na nga rod na siputan ang nagturong ni Junjun iti agdan, mami. Wan ata day talag cellphone ter aramidan na. Hay, talaga lang amin nga alikutag ni Junjun. Hoy, Lolit, di mo man isakit di asawam apapakpakan laang. Ni mami man. Pudnumat! Sige, pumanaw kami laangin ditoy. Ingkam agnaed iti kalkalapaw asigod ang nagnaidan mi kini Marvin. Imbag ijay, taawan mang mangagmi asao. Makamuka, ngam awanan bibiyang kuken ka. Nakarit ka pumanaw? Di sige, kitaag man tilaing mo asukir nga inanak. Ada kayo manan diti kalkalapaw asigod ang nagnaudan niyo, Lulit? Kunak man no pagadalan da ka dagiti dadakkel mo, iso ang nagnaud kayon iji balayo? Wan, saan mi akaalaan ti ugali da ijay? Kanayon da kami nga ungtan. Apay ngay? Kagura da kami ngamin. Saan da kami akay kayat? Ay na, Lulit. Imposible mat kat kapamilyam ida. Hay, makauma ti panagsersermon da itinaldaw. Ni ka di mamim? Wan nga rod. Sa bagay, maawatak matkit di no apay akanayon da kayo asermonan. Ngamin, di yu amuti trabaho. Kita amat ti kalapaw yu Kalapaw lang arudan, anagbasit adalusan, ngam nakawarwara pay laeng. Ha? Kita aman tadataryo. Agka kaiwara ti bado ti anak mo. Kastamat ti ay ayam na. Agraman ti bote apagdidyan na. Nakawara dita. Dita kaldiro yo nakangis-ngisit. Nakaug-uging. Kat mabalin mo kumamot nga is-isan dayta tapno sumilang. O, dayta plato yo. Saan pa yan naugasan? Anya laangan tiraramidan yo. Masadutak ngamin nga agidaliman. O, ti asawam ngay. Awan mo diti kalapaw yo. Napan ijay balayda. Mapan agkid daw iti bagas. Awan ka di trabaho na? Awan nga rod. Aging ita,
Awan pa'y natalged at trabaho na? Simrek idi ang makikarpintero. Ngam nasakit ka no ti bagina. Tunggal malpas ti trabaho da. Iso asaanan anapan pa'y. Katita, agsapsapol pa'y laang iti panggadan na. Ay, naimbag pa'y kanyak, tanagagat tinakiasawaak. Agkatawanan da ka ni Marvin. Ngam nanakam nga adayo ti asawa. Nagagatmat ni Marvin ah. Day talaang tatalaga nga awan panggadan na. Ay, jaklapat dyan ang makapagbayag ni Marvin iti trabaho. Imbag pa'y nilakay ko ah. Taoray mapanla makipurpur diya iti garden. Ngam saan kami mat nga agbisin. Makagatang kami lata iti gatas ti anak mi. Ala, kasano day to yan? Awan man gatasan ni Junjun. Sapay na ibusan ti kwartata, Marvin. Inak mang ibaga kadananan ko. Kaano pa'y nga inikkan na kaninanang mo iti kwarta? Ultimo bagas, kat saan pa'y nga agpabulod? No agpabulod man, umay namat lasingiran adagos. Makamukha nga rudan ang mga remedyo iti gatas ni Junjun. Di kamat ngamin mang sapol iti panggadam. Di kagdanag. At danto pang gadak intun bigat. Imay ni Uncle Ben. Agtrabaho akan o iti garden da. Ni, kat nagsayatan ngay. Wen. Agtrabaho ako nintun bigat. Anya, umay ka manen mangibaga iti igatang mo iti gatas ti anak mo? Wan ko mamami. Awan ngamin igatang kon. Tanaibos ti kwart nami. Nagpuskol pa'y laang ti rupam nga agkid daw kanyak iti igatang mo iti gatas ti anak mo. Anak dakpay lang. Iso at tulungan dak kumamat. Napuskol at talaga at naitarupam. Takasta pa'y lati pa nagsasaom. Ala ka din amami. Bayadak tumit lang. Pangalaam ko may ti pagbayad mo. Kat sadot mo't kagtrabaho di asawam. Basta, bayadak to, mami. Kakaasyak ti anak mo, Lolit. Kat kastoy ti maibagak. Agsubli ka dito'y balay akadwam ti anak mo. Ngam di mo isurot ni Marvin. Ha? Ngam no isurot mo ni Marvin. Uray saan kayo ngagsubli pa'y dito'y. Anya? Diyak kayat apakanon ti sadot a tao. Sapay nagadumat nga rod ti kanon na. Mami. Pudnumat. Nagado ti ikabil na iti plato na. Sa inton maibos na aghirit manan. Ako namlan mabisbisin na nakanayon. Akas lang nadagsan ti trabaho na. Idinto tawan mo't nga rod ammo na ngaramidan. Mami. Agsubli ka dito'y balay akadwam di anak mo. Kat ituloy mo ti agadal. Siya kun ti makaamoy ti masapsapul ti anak mo. Basta ituloy mo ti agadal. Kumusta ti panakipurdiyam ijay garden ni Uncle Ben, Marvin? Ay, nagrigat ti trabaho. Nagrigat ti agsibog. Nagdagsan ti danom nga asiwan. Ano sama? Tapno da sweldom. Awan tumanan bagas na yun. Kan gatas ni Junjun. Nasakit nga rod ti sikat ko. Ano sam nga rod? Takayat ko man tiyag trabaho. Ngam awan mat agaw awir kin ni Junjun. Iso nga ano sam tiyag trabaho. Ya, umutang kay ti bagas ken sardinas. Wan ko matata. Sana bali, tabayadak to inton agsweldo ni Marvin. Manaw, ti utang nga makilo a bagas. Uray 5 kilo ko matata. Kan sardinas matan kan itlog. Na, tani na yun naman ang ititlaw. Nayon ang paiti mantika, tata. Ha? Sana bali, tabayadak tumat laang. Ala, pautangan ka. Laglagi pan, kagbayan. Wan, tata. Nakaumay ka man dito balay, Loli. Ni, ubampay ta anak mo. Nakaturog samot. Wan, awan maaramid ko iji kalapaw. Iso nga imayak. Kasta? Ay, adda ka di mamerienda dita. Pag merienda anak man. Adamot kit ditay nalingta kamote. Kan mang timpla ka iti Diyos. Ay, agyaman nak. Nabisi na anak anag na nga imay dito eh. Apay nga minya inmay ka. Ada ka di ibagam? Umayak la sumarungkar Ala, irwar mun ati merienda. Ay, umay kalagayang makimerienda. Apay, awan ka ninyon. Adda saan kami mat amaaw-awanan iti makanikot. Nasaya at no kastaan. Ala, mabiit laang. Tamang isagana ak iti merienda. Uncle Ben, umay kuman alaan ti sweldo ni Marvin.
Wan, ngam dyan nam nga aldaw ang nagtrabahuan na. Talula ang aldaw ti bayadak. Ah, apay ngay, Uncle. Kasano, maturong mo ti kalapaw no malpasan ti pangaldaw. Di mo tumulong ang iti trabaho. Kuha, Uncle. Nasa una kanyak, nasakit ka no ti ulo na. Inaldaw langit din na nasakit ti ulo na. Ay, nakakagpaiso ni Marvin. Ngam kaya ti aramid na. Sadot. Sagat no madama ti trabaho. Kung namblan masakit. Nakabumpuntog nga gungunay akas lama pilpilitan nga agtrabaho. Inana nga inana. Uncle. Ited ko ti sweldo na iti talungal daw lang. Ngam kayatin nga awatin nga agtrabaho iti garden ko. Ang mga no nyapit ti maramid ko. Uncle. Mabit lang. Inakalain ti kwarta. Talo nga aldaw lang ang tinabayadan nga aldaw mo, Marvin. Tapasigmat ka no ngamin a half day ti pa nagtrabaho. Tamat maturog ka iti kalapaw. Nadagsan nga ro ti trabaho. Nasakit ti sikat ko. No kastam lang. Talaga nga agbisin tayo. Sikan na ti agtrabaho no kayat mo. Tasyak ti mga iwan ka ni Junjun. Di mo mat maiwanan. Kanayon nga addagas-gas na no sikat ti mga iwan. Awan nga ro ti magustuak at trabaho. Awan ngamin pagbayagam at trabaho, Marvin. Nukat addamastre kam at trabaho. Pagamuan, taik katenda ka. Jack ngamin kayat ti addabos na. Ti kayat ko, siyak ti boss. Kasano nga rod day tangay? Agistor talangan. Ingka bumulod ka ni mamim iti pagpuunan ta. Mano ko mati kwarta ka sa pulam. Di mabali na pagpunan iti store, mami. Tag-store kami kumakin ni Marvin. Ay, diyak kayat ngay gasang-gasat ti kwarta kada kayo. Awan pa nagtalag ko kada kayo. Da kayo pa'y nga awan amuna, no di agin innarakop-latan. Saan tak ka di atulungan, mami? Kas itimbagak, no agsubli ka dito balay akaduam ti anak mo, apuera ti kadandanam alalaki. Sige, siyak ti makaamoy ti amin ang masapsapol yung agina. Ngam no di mo kayat, awan bibiyang kon, makamu kayo nagdiskarte no kasano kayo adumuras iti biyagyo. Nga, mami. Ibagama makitagad ni Marvin, tapno da pagpuunan nyo nga gistor. Iti kasta, amuyo mo't asalimot-mutan. Tanusaan nyo nagbanugan ti pagpupuunan nyo, jak lapat siyan ang mapadurasyo. Ama nga numabangkrapay adagosan. Ay, nagimot kayo matan, mami. Uray anya ti ibagbagam, saan ka nga ikan iti kwarta? Jak kaya ti agsubli dito'y balay. Ajak kadwa ti agamak, mami. Pues, makamu kay ti biyag mo. Ibantay mo ti bagim iti sadot akadandanam. Ngabjak kayat nga umay kagkid daw iti bagas dito'y tapagsasawan kalaang. Mami. Saan ka naimot? Amom day talolit. Ngam talaga ajak magustuhan tinakidan na am alalaki. Sadot! Jack amono anya ti aramid at Mr. Lonely. No surotek ti kayat dagiti dadakkel ko, agin na dayo kami kinilakay ko. Ay ayatak unay, ket Jack kayat nga agin na dayo kami. To'y pagayam mo, Lolit. Lolit pagayam ko, addaken ka ti amin a pangedeng. Iti umno nga aramidem. Biag mo dayta, ket awan sabali nga agikideng iti aramidem, no di si kamat laeng. No pa'y kasta, kastoy mati makunak. Basta ti panunutem, ket ti pagimbagan dayta anak mo. Asaan ket atirik nam laeng. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakay-drama ti pakasaritaan ni Lolit. Dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos ken insurat para iti radyo ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biya kita kat impatulod. Ti pagaman nagpailinged itinagan a Lorraine. Manipod probinsya ti Ilocos Sur. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely.
Napunwanak iti ugali ti katugangak. Isu nga inaramid ko ti may sa abanag, nga isu ti amok a solusyon iti problemak. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Lorraine. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Mama, amok kada kayo ti kaayan-ayat ko ni Lorraine. Lorraine, isu ni Mamang. Agmano ak, mama. Kasya na ka ti Diyos. Agtrab-trabaho ka kadi? Wan, mama. Agkatrabahuan kami kini Eddie iti may sa call center. Nasaya at nga rod no kasta. Mama, adda ko makayat mi nga ibaga kada kayo. Masikugan ni Lorraine. Isong agkalay sa kamin. Anya? Nagpasikog ka saan kayo pa yan nagkalaysa? Pasensya kayon, mama. Mama, saan kumamot akasta ti pa nagsasauyo? Sa dino nga ro ti pagkasaran nyo. Kaya't ko adito'y balay, ti pakaagayan, ti kasaryo. No mabalin ko, mama, kat ija Ilocos. Ay saan? Sino ay ti aggastos iti kasaryo? No sika ti aggastos, sige. Ura ija ayan nyo nga ro ti pakaangayan, ti kasar. Pasensya ka lang kuman kini Mama, Lorraine. Tapno awanan ti Riri. Sige, uray ijay balayulatan ti pakaangayan ti kasar. Sigurado ka? Wanan, tapno awanan ti adu asao. Datatangken na ng laang yan kan dagiti daduma kakabagyan mi ti pasang atak dito'y bagyo. Okay. Ket ulitak ti akid daw iti pasensya. Aw-awatem latta ko man ni Mama. Ipagpagapukan ka, Eddie. Isu ti inam, isu arumbang nga awata. Kumusta kayo, nanang? Ay nasaya at kami mutlat ta anak ko. Sigangay, kumusta ka matandita? Okay, akla ang matnanang. Saan ka di ang naibagak idin kada kayo? Nga adan kaayan ayat ko? Awon anak ko, nadakamat mo idin. Abay ka day? Napagtulagan mi nga agkasar kami, nanang. Anya? Masikugak nga mi na, nanang. Kat ano sa nyo kumaada kayo laangan ti sumang at dito'y bagyo, inton agkasar kami. Ay kat wun no kastati ko nam anak ko. Agyaman na, nanang. Ita, tanalpas ti kasaryo, sa dino ti pagyanan nyo. Mama, mabalin ka di adito'y kaming hagnaed. Mabalin, basta tumulong kayo kadagiti magastos diti unag ti balay. Okay ka dilaan kan ka, Lorraine. Apay kit din asaan, mama. Da kayo laang matikadwami dito eh. Di oray sagot mi aminan ang magastos. Total adda mo trabaho mi adwa. Nasaya at matngarod, no nalawag kada kayo dayta. Awanan ti paggastusan nyo, Mama. Da kami aminan ti makam mo. Kan tumulong kayo nga agdalos diti balay. Sana mabalin na siya ti pagbalinan nyo at agabuyo. Awan parikot iti dayta, mama. Agpada kayo gayam iti oras ti sarak. Kan iruruar iti trabaho. Itala ang dayta, mama. Amangan no agsukat tumat lang ti oras ti sasarat ni. Agsukat-sukat ngamin ti oras ti sasarat ni. Gasta ka di. Ala, mangantay yung haruden. Kaya't kunti aginan na. Narigat at talaga ti pangrabii at trabaho. Ad-adda kanyak nang runak at aginawak pa'y. Alang haruden, mangantayon. Tapno makainan na kamatin. Kaasim at ti baby ta. Awan gayam, Eddie. Adan ti bilti danum kan silaw. Ayan ti pagbayad ko. Sige, mama. Itad ko inton malpas tayo amangan. No kasta? Sika ti mangidul-dulin iti sweldo ni Eddie? Wan, mama. Siyak ti mangidul-dulin iti sweldo mi adwa. At damadlaw ko kin ni mama. Anya day ta? Kasla na sakit tinakam na asyak ti mangidul-dulin iti sweldo. Natap mo laang day ta. Pagbalinan da tao akatulong. Awan mo't nga rod sweldo ama itanda. Nagsaya at katibyadan. Malpas damangan, maturog dan. Ay una yan. Ay,
Kunakon kat, agong ungat ni mama. Bayam latahan. Saan mo nga ikaskaso? Saan mo asong-sungbatan? Tapno saan ako maro? Ala, maturog takit nin. Lorraine, ikanak man iti kwarta. Pangusaran niyo, mama. Apay adamagang pailaang. Ti kwarta ti anak ko ti pangtedam kanyak. Tapno awanan ti ado adamag. Mama, ibagayon no anya ti kasapulan nyo, tagatangak. Ur-urnongak ti sweldo mi nga agasawa. Iti kasta, makaipatakder kami mat iti bukod mi abalay. Imot kakit di Imutan dakit din? Sino ayatin ang paadal iti asawam no sana siyak? Ita, bukbukod ang matan ti sweldo na! Ay, unay matandi kasta pa nagsasauyo, mama. Mano ayati kasapulan nyo. Ikan nakiti 2,000! Sige, mabit lang ang ngarod, mama. Dakalan ti tiyan ko, Eddie. Masapol nga aglive akong iti trabaho. Ay katwan ay. Ayun gayam, di mawat ni mama iti 2,000 itay. An-anuan na ka no? Tsaka mo makapungtot mat ididamagak. Bye-bye amlatan. Wala, ngamdatamat amin ti aggastos dito'y balay. Apay adumawat pa'y lang iti kwarta. Adamat pensyon na. Kaano nga'y makaurnong ta iti pagbalay tanukas na. Nang runak at mabayag ajak makatrabaho, gaputa aga nakakon. Jakla kayat nga da maibaga ni mama. Iso abay amlatan. Ay na, Eddie, naimbaglakit din. Kanaira na nga adda ka iji balay, idinagsakit ti tiyan ko. Wen nga rod. Kitam ni baby nagpintas, karuprupam. Huwin tasyakit nga ro ti inana. Ayun gayam, ni mama ko na sumaruno. Ngam saan pa'y mat nga imay. Bye-bye amon. Bakit nga minen? Ang mga nusanan akabalan ti agpuyat. Kasla saan nga excited iti panaganak ko. Saan kumamad akas ti panunutam Kanayon mo latan nga isaksakit ni mama. Saan matakas ta? Mala, ay ginanakakit din. Tapno sana kumpormi ti mapampanunot mo. Darasag tag-igos na nakaturog pa'y ni baby. Ang mga numakariingkit di. Ay, kunakon kat anak kariing. Uston da ito adigos, agbanlawa kon. Amok tong matlaang nga oray dangdanggan ni mama ti panagsangit ni baby. Di na pagan ano nga ubaan. Agmadyong sa laong ti pagragsakan day ta katugang. Eddie, adda baklaan nakasaok ang mga awir kini baby. Kayat ko ngamin manintag trabaho. Sana bale, tanalaing kanumat nga agaw awir day chay. Adun ti inaw awir na. Sikat ti makam mo. No kaya't mo ti agtrabaho, o di sige. Ni mama ko matipagaw awiran ka. Ngam amok asaan na kayat. Awan waya na amakimadyong. Ken amok nga awan amor na iti anak na. Anya ka di man hindi tang ibagbagam may papankin ni mama. Amok nga uray anya ti mapaspasamak. Isakit mulat ka ni mamam. Uray agdadata amakitkitam ti madi nga aramid na. Anya nga roti kayat mga aramidak, Lorraine. Uray anya ti mapaspasamak. Inakpay laeng dayjay. Uwan, ngam saan mo ka di akabailan atub ngaran ti madi nga aramid na. Tunggal agdawat iti kwarta, itad kalat nga itad. Uray amom apagmadyong na. Kaano tanto ngay amakabalay no kastalaang? Anya pa'y lang ti kurang aya, Lorraine. At damat to'y balay apag nanaidan ta. Saan pa'y lakadi nga umdas da ito'y kan ka? Kayat ko ti lumasin, Eddie. Jak maanusan ni mamam. Pues, sursurwam ti makisama, ta makipagnanaid kakit nga rod. Amumat nga tanter aramidam, tako namat amanon ti inaw awir mo nga ubing. Un manang. Anak mo't laang dangiti kakabsat ko, ti inaw-awir ko. Nasaya at nga rod no kasta. No adda problemam iti katugangat, awagan naklaang. Ken no sumanao, saan mon apan pansinan. No problem, manang. Amok mo't kit din ti ugali ti katugangam. Don't worry.
Kabaalak asalaan. Basta ti anak ko ti ipangpangrona ma. Uray saan mon ang maaramid ti daddo maatrabaho dito'y balay. Ti importante, mabantayam ni baby. Kumusta kayong kininanang, tatang? Ayos kami laang, anak ko. Si Kangay, kumusta kan? Kumusta mo ti apo ko, May? Nasaya at kami latta, tatang. Kano nga ipasyar mo dito iti apo ko, May? Aguray pa'y atatang. Dumakdakkel pa'y sakto'y biyahe. Ket, kumusta mo ti katugangam? Kalaam ka di mo't laang. Ay natatang, basit laangan ti pasensyak kan kwa na. Kanayon ngamin nga isakit ni Eddie. Saan na akabailan at ubngaran ti inana. Gagangay day anak ko. Ti may bagag. Anusam, salaam ti katugangam. Agan ano sak tatang, aging ga ama ka ano sak. Ngam numauma akton, hay, jakla amon. Amom ka di manang. Itay na panag gimatang iti siyang pulita store. Si kamot ng ti pagchisismisan dagiti ka aruba at chismosa. Anya ti bagbagada may papankanyak. Ay na, ti katugangam tinangiwarwaras iti saan anasaya at adamag. Imot ka kano. Ti kano kayat mo, bukudam ti sweldo ti anak na. Sipud kano imay ka dito'y balayda. Ay, saanan kano ang makaigam iti kwarta. Naagom ka kano. Anya? Mama, apay nga ibabaindak kadagiti ka aruba. Apay nga ibagbagayo nga imutak. Anya pay lang tibirukin nyo. Magatang mat amin akasapulan dito unag tibalay. Apay nga ibagbagayo pay lang nga imutak. Bastos ka, anay kamkamang. Kastakit din ti panagsasaom kanyak. Si kapay lang tinakaramid kanyak iti kastoy. Gaputa saan anasaya at aramidan nyo, mama. Rupat kwarta kayo. Bastos ka talaga. Si katimang patay kanyak. Anya ti mapasasamak nito eh. Diyak makangas. Iban na kiti hospital. Eddie! Kat, kumusta ni mama? Nasayatan ti kasasad na. Anya ka matin, Lorraine? Di mo la ka di mapasensyaan ni Mama. Napunuhan akong Eddie. Iso ak kinumprontar ko. Dadaulan nakmat kadagiti karuba. Di mo la binaybayanan. Masapol payla makiapa ka kinkwana. Ala, tangay ni mama akanayon ti saksakit mo. Dua kayon ngagkabalay. Diyakon maanusan ti ugali tinang. Iso apumanaw kamin iti anak ta. Anya? Ala, tulungan na kong agimpaki. Tawan pa'y ni Eddie. Diyak kaya't amakita na ti ipapanaw mi. Ala, manang, sigurado ka iti desisyon mo. Wanhedin, nauma akon. Ala, agan anad kayo nga rod ka ni baby iti panagbiyahe yo. Numabalin ka doan nak ngagbiyahe. Saan abali? Nayunak ti itad ko asweldom. Ay, okay lang kanyak. Uray saan mo anayunan ti sweldok. Basta si katimang plete kanyak. Agyaman nak iti kinasingpot mo kanya, Hayden. Ay na, nagpudaw matanda ito'y apo ko, May. Ay. Nagpintas nga ubeng. Nan, sak mamatimang saklot. Ay, aguray ka pa'y mat, ah. Ay nananang tatang, saan nyo apaginagawan ani baby? Kasano? Di mat ipasublat to'y inam. Ay na, imbag pa'y kada kayo. Tamakitak ti gagaryo iti anak ko. Ngam ti katuganga, jak na puutan asinaklot na ti apo ko na. Ay, nalabos mat jay katugangam. Ang nasaysaya atan ang lumiklik ka. Ay, ang mga noan niya pa'y ti mapasamak ijay katugangam. Kat sikat ti mapabasol. Iso nga rod apimanawa ko nanang. Apay ngimawag ka. Anya ti bagang. Di ka di papanaw mo ti among asolusyon da iti problema ta. Nauma akon, Eddie. Agsenatan. Total, ti inam tinapatpatagkan ka. Narigatan no ipilit ko pa ilaang ti bagik di tabalayo. Amangan no adda mapasamak iti inam, siyak pa'y ti mapabasol. Saan kumamata ka sa Lorraine? Urnusan ta kumada ito eh.
Agsubli aktukan ka, no kabailan na kon nga ilaban itinam. Saan kat ajay kanayon asyak ti ang paspasensya, nga uray saan asyak tagbasbasol. Ita, adda akon dito'y Hong Kong, Mr. Lonely. Imbatik ti anak ko kadag iti naganak ko. Naragsakak ita iti biyag ko. Awanen ti paka-estresak, ken maipaay ko ti kasapulan ti anak ko. Tuy pagayam mo, Lorraine. Agyaman pagayam Lorraine iti daytoy apakasaritaam. Saan tayo nga ipilit ti bagi tayo nga agyan iti may sa lugar, apuro stress ti ipaay na. Andaan tayo iti husto a panagpampanunot a mga miris, no anya ti pagsayaatan tayo. Tinapateg, awan ti dakes nga aramiden tayo. Ala, idawdawat ko asapay la ko ma, tamaurnos tumatlaeng ti pamilyayo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Lorraine, manipod probinsya ti Ilocos Sur. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paclay, musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.